سلام مرحبا حجي دما اب هوسبيتال وي دما حكمنا نتقملهم حركات كنرينا كم تنزحلف فيديوهات مالتي مو سناي مكتتال بإجرها كتنقاساس تخيل ديخا وي حاجز تدليخا. Can you walk or do you need assistance؟ بإجرها كتنقاساس تدلي ديخا وي حاجز تدليخا. Can you walk or do you need assistance؟ درجاتات شكر دمكا كنعقنو ندلل لنا. We need to check your blood sugar levels. درجاتات شكر دمكا كنعقنو ندلل لنا. We need to check your blood sugar levels. نايلب حمام نيروكا فلديو. Do you have any history of heart disease؟ نايلب حمام نيروكا فلديو. Do you have any history of heart disease؟ لومي زخونة نجار بلعها ويساتيخا ديها. Have you eaten or had anything to drink today؟ لومي زخونة نجار بلعها ويساتيخا ديها. Have you eaten or had anything to drink today؟ X-ray وي CT scan كنوصدلكا ندللونا. We will need to take an X-ray or CT scan. X-ray وي CT scan كنوصدلكا ندلي يالونا. We'll need to take an X-ray or CT scan. كتتنفس كلوخا زخونة قنزا سمعك ديو. Do you have any pain when you breathe؟ كتتنفس كلها زغون قنزا سمعك ديو. Do you have any pain when you breathe؟ لبخا عقرقر بلكا وي كملسكا ادللو ديو. Are you feeling nauseous or vomiting؟ لبخا عقرقر بلكا وي كملسكا ادللو ديو. Are you feeling nauseous or vomiting؟ allergy نيروكا فلت ديو. Do you have a history of allergies؟ allergy نيروكا فلت ديو. Do you have a history of allergies؟ نحنا نايشنت تبو catheter كنقتول كاينا. We are going to insert a catheter. نحنا نايشنت تبو catheter كنقتول كاينا. We are going to insert a catheter. زخونة حبت وي وقع سمبرات ألو كاديو. Do you have any swelling or bruising؟ زخونة حبت وي وقع سمبرات ألو كاديو. Do you have any swelling or bruising؟ كونتات كا لوطتات كيري نزغونة جزير نقاطة طرينا. We're going to monitor you for a while. كونتات كا لوطتات كيري نزغونة جزير نقاطة طرينا. We're going to monitor you for a while. حمام رئسي وين ايمر ايت صقمات الو خدياتهم. Do you have a headache or vision problems؟ حمام رئسي وين ايمر ايت صقمات الو خدياتهم. Do you have a headache or vision problems؟ قنزاخان تبرتعو افلطنا يخا بجخا. قنزاخان تبرتعو أفلتنا يا بجخا. Please let us know if the pain gets worse. قنزاخان تبرتعو أفلتنا يا بجخا.
Please let us know if the pain gets worse. ዝኾነ ንቐንዛኻ ዘስሕለልካ ነገር ክንህበካ ኢና We'll give you something to help you relax. ዝኾነ ንቐንዛኻ ዘስሕለልካ ነገር ክንህበካ ኢና We'll give you something to help you relax. ሕፅረት ትንፋስ ይስምዓካ ኣሎ ድዩ ሕፅረት ትንፋስ ይስምዓካ ኣሎ ድዩ Are you feeling short of breath? መስበርትኻ መታን ክሓዊ ምውስዋስካ ክትገትኦ ንደሊ ኣለና ክትገትኦ ምውስዋስካ ክትገትኦ ምውስዋስ መስበርትኻ መታን ክሓዊ ምውስዋስካ ክትገትኦ ንደሊ ኣለና ምናልባት ገለ ዝተጸገነ ነገር ህሉሞ ንድሕር አንቀሳቂስዎ ናፍቲ ዝነበሮ ክምለስ ይኽእል ክስበር ይኽእል እንደገና ስለዚ እንታይ ሓቱ ኣለዉ we need to immobilize your injury መስበርትኻ መታን ክሓዊ ምውስዋስካ ክትገትኦ ንደሊ ኣሎና so that means we need to immobilize your injury ናይ መወዳእታ ክታበትካ ማእስ ነይሩ When was your last tetanus shot? ናይ መወዳእታ ክታበትካ ማእስ ነይሩ When was your last tetanus shot? ረስኒ ኣካላት ኣለካ ድዩ Do you feel hot or have fever? A fever? ረስኒ ኣለካ ድዩ Do you feel hot or have a fever? ተወሰኽቲ መርመራታት ክንገብረልካ ንደሊ ኣሎና We need to run a few more tests. ተወሰኽቲ መርመራታት ክንገብረልካ ንደሊ ኣሎና We need to run a few more tests. ብዛዕባ ኣገባብ ፍወሳኻ ዝኾኑ ሕቶታት ኣለዉኻ ድያቶም Do you have any questions about your treatment? ብዛዕባ ኣገባብ ፍወሳኻ ዝኾኑ ሕቶታት ኣለዉኻ ድያቶም Do you have any questions about your treatment? ቪድዮታትና ኣብዚ ወዲእና ኢና ኣለና ናይ ሎማዓንቲ ትምህርትና ዝብል ኣፍ እዩ ብዝተረፈ ሰሰና ይጠጥዕሙ ንዓኻትኩም See you on my next video.